memeh semangan kecunduk malih ring oneno kreatif tadi bersih genjek nik semangan bepan baluk mekongan benyana nengken ya gladi bersih kene gumi ini gulam-gulam hujan gladi bersih apa gladi kotor kan ini oh di plastik kotor oh gladi lagi itu artinya nih gladi bersih no mana nih bukan itu gladi apa ada itu adi kotor tadi jangan paksa teh bulog kan itu sampan aku satu sampan nah oh gitu oh gulam orino doa nek pan baluk apa sing hujan berdoa kono sing hujan mulu jak seken berdoa nek seken kena semangat tampil di gladi bersih nih ngomong-ngomong menekan di jauh depan baluk kenapa kenapa no nah gede na bayu nih don lak do kene don pokoknya jak wanen gitu jak lipas senyalan be mani akhirnya puncak peperangan nih mani soto kan perang ben ada apa ada saingannya ya hijau ada gempe nih oh balik anjur ini semangat jadi bagaimana kan nih makan dong oh betul teman sana di nek jane belum menekan di alun-alun Bangli ini teman pesan kenal nih alun-alun Bangli ya sebutan batesan alun-alun Bangli maru nawang alun-alun Bangli kayak itu abadnya maru sudunan gamal ngerisik sekedar bumi ini ngerimis hujan saya jadi pan baluk dari tukang terang nih cerita menghibur nih ini sabar gua penyetan kene ro mana gua tukang terang sing adu tongos memon kaput tuh gambar aja nik aji kresek gede nih hujan oh hujan kenapa kau hadir sore ini jak berkangwang doen begladi ini sengangon gamelan sing negak jak menjujuk lotok ngalih tongos nih dijo tongos nih gitu kan ngambil mani nih di pentas intinya kita sudah berusaha tapi hasil sudah ada yang ngatur seperti itu kira-kira sukses semua.